Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pajari ahanbada maruiba pau Sama kuntra mari suba Duran Cup 2015 gi Imphal Lek ngasidagi Imphal gi Khuman Lampak Men Stadium da horagani sarkar na ngasi suti tangkhai lauthokre Pudil Naga Coordination Committee na changsiliba lambi thingbagi khongjang handokna ba sarkar na appeal tawri amasong security force na tongan ma lalolu ki myo yauna khusukulai kaya phagatle Asia Mahadesh da khwaidigi ihan hana sanaba haukiba football tournament Duran Cup 2015 gi Imphal Lek ngasidagi Imphal gi Khuman Lampak Men Stadium da horagani Manipuri gi oina ngasi ahoba numit ki match da Trau FC amasung Neroka FC nungthil pung mari da Imphal gi Khuman Lampak Men Stadium da sanaragani Maragasida Duran Cup 2015 gi Imphal Lek asigi damag ngasi Rajya Sarkar gi makhada leiba loisan sing amasung mai loisang sing yauna Sarkar gi makhada leiba public sector undertaking sing corporation autonomous body society commission na jingbagi office sing ngasi suti tangkhai oiragani haina ZD na thokpa chirul amana haire Amaromda tournament asigi yenglaga Manipur Police Traffic Control Wing na lambi sathok chachinda ohongba khara laigani haire German natraga Tiger Road semba yaroi naga taba mafam singda suda leba kuki militant singi designated camp saba yaroi haibana chingba dabi sing tawraduna lambi thingbagi khongjang sangsillakiba Foothill Naga Coordination Committee FNCC gi mute singa Manipur Police ki makok thongba official singa wari shanakre Police ki pauna hai wari sanaba duda committee asinda thamlakiba wafam sing kupna khanaki wari sanarba matungda Police Department ki maikaidagi committee asinda taliba dabi sing Kupna yengsangani haibagi thajaba piki Rajya sa santi amasung tangdu leitaba phibam poroknabagi damakta amadi leiriba wafam sing santi oina wari sanarga warushun poroknaba hojik sangsalliba lambi thingbagi khongjang handokpinaba sarkargi maikaidagi appeal tawri Inglisingani kungi July 18 da sajik tampakta chathakiba operation da leikidraba lanmi singi mafamda ikai khumnaba utpagi thauram ama ngarang pangthokare IGAR South ki PRO na thopa chirol ma da hai thogdok adu da Assam Rifles ki habildar Pranay Kalita Rifleman Ratan Salam amasung Rifleman Metna Konyak laikidabani tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Security Force na Imphal West amasung Churachandpur jila gi mafam kharada ngarang thibu humbagi thabak chathabada bom yauna kusukulai kaya phagatle Police ki pauna hai Imphal West jila gi Sanbirok Chingi Noba Makhong gi mafamda thibu humbagi thabak chathabada bom yauna kusukulai kaya phagatle phagalaba polam singi manungda yaganama leto type ganama mortarama pampi gan mari IED manga BP plate mari kemo flex helmet na chingba yauri Security Force ki kangbu amana Churachandpur jila gi Songpi khulda ngarang thibu humbagi thabak chathabada magazine yawba 9mm pistol mari single barrel rifle taruk M79 grenade launcher ama magazine yawa .22 gi rifle ama phangle hairi Maragasida security force na tongan mafamda namduna sel khaiba amasung ain kaina thabak tawbasingi mathakta lepa leitana operation chathari police ki paun hai security force ki kangbu mana akaknaba paw ma phangbadagi thibumbagi thabak chathabada KCP MFL gi kadar ani Imphal East amasung Imphal West ki mafamdagi phaki makhoidagi magazine yawa 9mm pistol ama mobile ani phagatle Amoromda security force na haukiba ningthokaba numita KCP PWG gi miyama Imphal East ki Mahabali manaktagi fare hairi Imphal East jila gi kairang umang mayale kaidagi ningol macha group ki ni haiba miyo amasu fare miyo edudagi .32 gi pistol ama magazine yawa 9mm gi pistol ama amasung nungmimaru khara phangle hairi Police ki chirol sina makha tana hai thasigi kuntarukta Churachandpur jila gi El Kanan khuldagi drug launama miyo uhum phare makoidagi sapon kepsani humpu mapan da haplamba kilogram ohum lomgi heroin ni chingnaba polamsu phagat pangam ki hairi Malem gi luchingba amatana operation sindur lepnaba hairakiba wafam leite haina Pradhan Mantri Narendra Modi na phongdokre Birodina Pakistan gi mathakta chathaba operation sinduradu America na kana toknaba hairakpadigi ceasefire tawkhibani haibadu Pradhan Mantri na yakidre Sri Modi na hai Pakistan na mokhoigi maikairomda awana nangle makha tana awaba khangwa ngamlaroi haiduna mokhoigi maikaidigi operation sinduradu tokpinaba hairakibani magna hai America gi uparashtrapati ga wari sanabada Pakistan na Bharat ki maikaida landaraklabadi Bharat na su madugi chapchaba paukum adumak pigani Bharat na matam pumbada paukum pinaba sem saduna lay Lok Sabha da operation sindurgi matangda akhanana khanabagi thauramda Pradhan Mantri na hai
भारत ऑपरेशन सिंदूर असिगी मनुंगदा पाकिस्तान दा लेबा तोंगान तोंगान बा टेररिस्ट की केम कया थुगाइबा ngamki भारतना पहलगाम टेरर अटैक की चपचाबा पाउकुम पाकिस्तान दा पीकी इंडियन एयर फोर्स ना मिनिट 12 की मनुंगदा अप्रैल 12 की लमन अदु खुंबा ngamki श्री मोदी ना हाय दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुमित हुमनी की खोंसता नोंगचू बेंगोल अमसुंग झारखंड ngasi चलगनी खोंसदा जिदा राष्ट्रपति मुर्मू ना नोंगचू बेंगोल की कल्याण की एम्स की अहानब कॉन्वोकेशन थौरम होदोकनी झारखंड राष्ट्रपति ना दियोगढ़ लेबा एम्स की अहानब कॉन्वोकेशन थौरम दा सरुक यागनी मसिगी तुंगदा धनबाद लेबा IIT इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस की 95 सुबा कॉन्वोकेशन की थौरम दा सरुक यागनी ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hauzik ngangbam amukhomba leire amukhomba Thagatsari Suni केंद्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान धरती आबा जनजातीय ग्राम उकर्स अभियान की मखादा लांगमई हायर सेकेंडरी स्कूल तमेंगलोंग नौना सागदबा हॉस्टेल की उरेप युंग तमख्रे है पाउ तमेंगलोंग टाइम्स ता अहान हेडलाइन तौरी गानफ्यू मेलदा मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल मखाताना सांगदोंनबगी मतंगदा राज्य सभा दा खननबा पुंग अनि की मतम पीख्रे फाउ अनि सुबा हेडलाइन तौरी पौनफमदा पार्लियामेंट दा ऑपरेशन सिंदूर की खनख्रे ऑपरेशन सिंदूरना पहलगाम टेरर अटैक चथखिबा मास्टरमाइंड सिंह हुजु फाउबा तुमहंद्री हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोंदोखिबा वाफम अमा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली जिरिबा मिहात चार्जशीट थागतनबा हाई कोर्ट ना NIA दा था अमगी मतम पीख्रे फाउ अमा पाउसी सिदा अनिसुबा हेडलाइन तौदुना फोंगली हुयेलन पाउदा जिरिबा मिहात की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट NIA ना पिखलखरे हाई कोर्ट ना था अमगी मनुंगदा चार्जशीट की रिपोर्ट पिखलकनबा खंगनखरे हाइना अहानबा हेडलाइन तौरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा अंगांग उनबदा ममा लेखिद्रे डॉक्टर ना थौसादबदगिनी हाइदुना अकाय थोनख्रे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ना पुलिस ता वाकतख्रे हाइबा पाउ अमा पाउसी सिगी एंक कलम दा फोंगली सनालिबागता चिंग दिंखारिबा मफम MLA लेजमांग हाउकिबना यंगसिनख्रे कुकी सिंगी मरु ओइरिबा चुराचानपुर ताबा नेशनल हाईवे फाउंडद्रे है फाउ अहानबा हेडलाइन तौरी ओजा वाटपुदगी थांगा हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास तौदुना लेरे अथुबदा मथौ ताबा ओजा थाबिरउ हाइना महिरोइसिंगना फोंदोखिबा वाफम अमा पाउसी सिगी एंक कलमदा फोंगली मणिपुर मेलदा सु मखाताना सांगदोकपा यारोय हाइना मितै अलायंस ना फोंदोके वाफम अहानबा हेडलाइन तौरी नहरुल की थौदांगदा मरम सादना पाइबा वोटर कार्ड लौथोंगनबा कांपोकपिदा मिफम पांगथोखरे मिफम अदुदा सरुक याबा BJP अमदी कांग्रेस पार्टी की कुकी MLA सिंह लुचिंगबसिंग मैहाउना साउख्रे हाइबा पाउ अहानबा हेडलाइन तौरी NH2 दा फुरुक खुदिंगमक चटपा याहलु हाइबा सेंटर की प्रेशरना कांपोकपिदा मिफम पांगथोखरे हाइबा पाउ अमसु अनिसुबा हेडलाइन पिदुना फोंगली पंचायत इलेक्शन पांगथोक्तना लेरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना खंगब्रा हाइबा MP बिमोल की वहांगदा पंचायत इलेक्शन स्टेट सब्जेक्ट नि हाइना खुमलखरे हाइबा पाउ अमसु पाउची सिदा मरुई पाउना फोंगली सुनी थागचरी अमुखोंबा अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक साम कुंट्रा मरी सुबा दुरान कप 2015 की इम्फाल लेक ngasi इम्फाल की खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा होरगने सरकार न ngasi सुटी तंखाई लाउथोख्रे फूड हिल्स नागा कोऑर्डिनेशन कमिटी ने संगसिलिबा लंबी थिंगबगी खोंजंग हंदोगनबा सरकार न अपील तौरी अमसोंग सिक्योरिटी फोर्स न तोंगान तोंगान बा लालौलुक की मियो यावना खुसुकुलाई कया फागतले पाउ लोइजरे